Lekcije su najkompleksniji i najvažniji tip aktivnosti u Moodle. Aktivnost lekcija je kombinacija stranice i testa, pa je pre njenog kreiranja važno da osmislimo scenariju svoje lekcije. Pokazat ću vam postupak kreiranja jedne lekcije. Prvi koraci su isti kao kod dodavanja resursa, samo što u ovom slučaju biramo dodavanje aktivnosti, a zatim modul lekcija. Dugme dodaj vodi nas na podešavanje lekcije koje je detaljnije nego kod proste stranice. Uradit ću samo neka važnija podešavanja. U izgledu lekcije podesit ću da učenici mogu da vide traku napredovanja kojim pokazuje dokle su stigli u samoj lekciji, ali ću prikazivanje menija lekcije ostaviti na automatskom podešavanju. Zatim ću podesiti dostupnost lekcije. Uneću krajnji rok do kada učenici treba da završe lekciju i podesiti završetak aktivnosti koji u lekciji mnogo više ima smisla nego kod resursa stranica. Stavit ću da je aktivnost završena kada se ispune određeni uslovi. Odabraću uslov, polaznik mora da stigne do kraja lekcije. Kada smo podesili sve ove opcije, kliknut ćemo na Sačuvaj i prikaži. Naša lekcija je sad spremna za dodavanje različitih sadržaja i aktivnosti. Od ponuđenih opcija odabraću Dodaj stranicu sa sadržajem, pošto je uobičajeno da lekcija počne nekim uvodnim tekstom. Uneću naslov, a zatim sadržaj stranice. Kada sam unela sadržaj, mogu da ga obogatim, na primjer dodavanjem slika ili linkova. Linkovat ću jednu reč iz teksta ka njenom objašnjenju koje se nalazi, na primjer, na Wikipediji. Podesit ću da se link otvara u novom prozoru, jer u drugom slučaju klik na link učenika odvodi izvan lekcije. Nakon toga ću programirati kretanje kroz lekciju, odnosno taster koji će učenika odvesti na sledeću stranicu lekcije. Zatim ću sačuvati stranicu. Dodat ću mojoj lekciji stranicu koja će da sadrži pitanje. Iz padajućeg menija mogu da odaberem različite tipove pitanja. Odabraću tačno netačno. U sledećem koraku potrebno je da kreiram stranicu sa pitanjem po istom principu po kom se kreira bilo koja druga stranica u Moodle, s tim što je važno da podesimo odgovore i povratne informacije za odgovore. Izborom tačnog odgovora učenik može da pređe na sledeću stranicu lekcije, dok izborom pogrešnog odgovora učenik mora da se vrati na prethodnu stranicu lekcije i prouči je. I ovde je važno da sačuvamo stranicu. Stranica sa pitanjem izgleda ovako. Ako je odgovor tačan, učenik će moći da pređe na sledeću stranicu lekcije, ako je netačan, moraće da se vrati na prethodnu. Ovo je najjednostavniji scenarij za prolazak kroz lekciju. U zavisnosti od onoga što želite da postignete svojom lekcijom, možete kreirati različite scenarije, odnosno različite načine prolaza kroz lekciju za svoje učenike.